koji je čovjek golubar da i kurvar. Da ga se klonu. Obavezno. Jok, da lete njima. Ne. Kako ste vi njemu sredili da ne ode u penziju? Zato što je 3 kilometra išao pješke. Jednu večer molila sam ga da ne ide i on je išao kad je došao da ide u penziju. Onda sam rekla, to je javnost, sina Bože. čovjek, ako on ode u penziju, da ću i to uštiti. Godinu dana je dobio odbijenicu. A on je tražio da ide u penziju, da ima više vremena za hodanje. Da. Ne za rad kod kuće. Ne za hodanje po noći. A pošto je pješke 3 kilometra mogu ići kod druge žene, onda je mogu da još i radi kod kuće i da Žena, to je javnost. A računate Grozdo, računate ako radi na poslu, umoran je pa ne može da šara puno. Zato sam i dala mu da... Kad se radi, onda se sve radi. A kad spavaš, nema tog niš za mrtve živci. Kako je on uspio? Ćao, ženske, ote nam malo! Ko je on? Dragica Barašnova. Oj, ti sunce. Pusti goluba, Jedem ti goluba.